Мына ушул коен канча сом бул? 450. 450 сом дейт. Канча жашар бул? 3 айлык. 3 айлык коен бу. Породасы эмне деген? Апасы великан да. Апасы великан? Домашний коен бу. Сонун коен экен достор, алып баксаңыздар, үйдүн көркүнө жатат. Үйгө көнүп алгандан кийин кетпейби? Жок, булар домашний. Домашний ба? Не жемдерди жейт булар? Арпа, мака, анан эме? Арпа, мака. Чөп. Чөп? Беде. Бедеби? Азыр беде жок да. Ошо мака менен эме арпага эле багылат. Жазда жейт бедени, а? Ооба. Үйдө дагы барбы? Ооба. Канча мал тамактанат бул? Буга эме кичинекей идишке арпа салып койсоңуз кечке жетет. Мисалы мен сага көнүп калган да сенин үйүңө. Ооба. Мен азыр сатып алып үйгө апарып койсом качып кетпейби? Жок, бул клеткада турат да булар. Клеткада кармаш керекпи буларда? Үйдө дагы барбы? Үйдө бар. Канча бар? 20 чакты бар. Оху, 20 чакты коен бар экен достор. Башка түстөгүлөр дагы барбы? Ооба, каралар бар. Каралар кымбатка кетти. Каралар канча сом болот? Алар 500дөн түшпөйт. Мына бул эркек бургачыбы? Бургач. Бургач коен экен. Булар тез тууса керек, а? Ооба. Үйдө эркек дагы барбы? Ооба. Жакшы. Буга чейин саттыңбы? Ооба. Канчаны саттың? 4 Азырбы бүгүн? Жок, бүгүн 1 саттым. 4 Канчадан саттың 4 450дөн. 450 Муну канчага бересиң мисалы? 450 болушу. Болушу 450 сом дейт. Мындай неме алып көрчү, толук көрсөтчү, ылдый көрүнбөй атат. Көтөрүп көрчү мындай ортосунан. Мынаке. Коен менен бизнес кыласыңбы? Ооба. Үйүндө коен багат экен, 20 чакты коен бар экен. Каерден келдиң? Куршактан эле келиптир. 450 сомдон. Канчага сурап атышат? Эме? 400гө? 400гө бербей атасыңбы? Жок. 450 бересиңби? Ооба. Алабы, алгандар болобу? Ооба, бар. Өзгөнгө оптом кетирибизсе болот. Өзгөнгө оптом? Коен канча экен? Мынаке достор. Бургач экен. Сонун коен экен, бургач. 3 сом бер. О, түсүрагы бар. Түсү дагы сонун экен. Акпы? Ошондо мынага окшойт. Мынаны бербейсиңби? Мунун аты эмне аты? Ат койгонсуңарбы? Жок. Ат койгон эмес. О, Укам. Чөчө короз окшойт бул, а? Басы канча мунун? 1000 сом? Çiraylı bolsa mahallelemde sakal şural. Мунун басы канча? 800. Чөчө корозбу, жазгыбы? Короз. Чөчө короз жазгы экен. Мына индюшканын корозу. Мунун басы канча досум? 4,5 сом. Жашычы? Түлөк. Түлөк дейт. Бул кимдики? Сиздикиби? 1,5 сом кем бар дейт ушуну. 3 бересиз. Ава, бул мастекпи? Короз ба? Басы канча мунун? Aldım. Канча алдыңыз? 3000 сом калыптыр ушул чөчө. Неме, короз, индюшкан короз. Таза короз. Bunun bası kança ukam? 2000 aka. Ha, 2000. 2000 сом дейт. Номерин айтып кой. Bunun жашы не деп аталат мисалы? Майский.
Ha, Майский. майский. Майдан чыккан. Size kaç lira aldın? 3 kun media. Ona ne yaptırdın? Ona hem de kendin. O marka o. No. Bu kimniki? Ya, 2000. Seniki 2000 so'm mu? No, dekan kimden? Sizlerden mi? Ekim so'mdan kim oradaydi? Toza qo'rasi. Bak, bijar aka. Bari kuchli ko'ring. Shuni indiklar so'rab ko'radi. Ava sizniki? Ha? Sizniki? Horoz. Qoroz bu, bari. Qanchadan bular? 3,5 mingdan. 3,5 ming so'mdan deydi shu boshqa qorozlarda. Ulardan Ha? qachon ochgan bular? Ular o 6 aylık hektarda bular. 6 oylik. Vereyim mi? Aslında. Bakay. Olacaksın. Tılsın mı? Vereyim mi? Aslında esi jo'q ekan onun. Esi jo'q ekan. Nol bu? Nol? Jo'q, buni tartalayapman. Assalomu alaykum. Buni qanchada otasiz taqsir? 2,5 ming. 2,5 ming. Qachon chiqqan bular? Aprel. Aprelskiy ekan. 2,5 ming so'm deydi. To'q tartib. Qo'yin taq. Ha, mana bu. Окончательно. Qo'yinlar kimdan? За 500. Sizdan mi? За 600. Да? Брат, сколько ты взял? По 500, да? Я не помню, 1000, я говорю, 1000. Yoshlar qancha buni taqsir? 200. Ha. Bu yoshini bilmayman, men ham olganman. Ha. Bu ham baqqan emasmi? Erkak urg'achi bular. Urg'achisi ham bor, erkagi ham bor. Erkagi qancha so'm? Erkagi 1000 so'mdan bir xil tenasi. Ha, erkak urg'achisi 1000 so'mdan. Erkagi ham Нету, да? Qara, oq. Nolar sizdan mi? Ova. Yoshlar qancha bular? Ya koyup kalma bak. Öz nasıl Ha, tartpa deyapti. Oz. Tartpa desa tartpani qo'yasiz. Qo'yin seniki ukam? Satasыңбы? Je aldыңбы? Qanchaga satasan? 1000 so'm, 500'dan. 500'dan 1000 so'm deydi. Bunday ko'tarchi? Bunaka. Erkak burg'achi bular. Ekoteng erkak ekan. Nalar brolermi? Ha? Qancha bu bassa? 600 so'mdan deydi shu. To'xtorda. Bunda cho'jalarcha 1700 so'mdan deydi. Bunaka tug'anlar to'q bozordagi bugungi bolalar shunday.